aroi long langkejang bangketom angbong inurapan kelongpon api banghinia panta longpon tulo. Dipu Ward Nong 4 Tara Dongalong HSLC HS Lapen BEQ na tumapan Karcho. Hampang aso tumpen Hawarpi Tourist Lodge along The Art of Living atum kabha atimpen hormoortar katire. Kardo nilikar birda tamang thari chisong teron non birtang tonpen RJ tham. Hojai lapen West Karbiang long angbong kiliput kopili alang roy along Risumar bangkithom langkejang ajok pini anke gonta inkora pli pleng tanglo. SDRF atumpen kopili alang roy along langkejang bangkithom apan kiri tarliplo inodapan kelong ponapi puthot banghinia panta longpon thulo pusi birta long lang roy long kiti tang arpum kelong arisoke CM tuliram ronghang aik asopo bidi ronghang pusi patini pon bang sopi bahini Risomar so ang kling rong pilapen kai chari kathar kititang arpumta longpon thulo pusi kat news sa perangke baithalang sopen birta nang pale. Jakong kretrok siar ni tumpring andung kopili alang roy along jirpopo bang pli lang kaching lujia pan hempen barlo jirpopo bang pli bidi ronghang ang kling rong pi kai chari kathar lapen maising rong hangatum lang roy lok sunlo lang roy ki sunpen bang pli risumaratum lang jang choklo risumaratum lang ke jang theklong pen maising rong hangapan bor I bora pen apran pajok dunlo seta bangkithom aphan ke pajok mun edetlo Risomar bangkithom lang ke jang abirta kelong pen hojai pen SDRF atum kopilia lang roy long palidamlo lang ke jang Risomar bangkithom aphan kiri parsik pon seta jakong ni pai trainer cap arni ke inut aphan ansi akichi tang long ponlo lapen bang hini aphanta SDRF atum kiri parsik ponajok kititang arpum long ponlo Jakong ni pai trainer cap arni dipurong supi Ward Nong 4 Taradong Village Committee atumpen HSLC HS lapen BA Q na tumapan karcho amay kepadupon pusi kat news sa perang kepen birta ng pale. Kedamtang surihini na troksen ningkan pen wang bom si Jakong ni pai trainer cap arni putot dipu Taradong Ward Nong 4 arong along Taradong Village Committee atum chepatirpi ponsi HSLC HS lapen BEQ na tumapan Globes lapen karbia poho lapen tangka pensi karcho amay padopon. Jakong Krenor Kep Arni Analo Porpai Kebapor Dipu Lamding Kacheleng atowar kilometer po adung kedo Hawarpi Tourist Lodge along The Art of Living atum kabha adim Arni ke ongpen karbiang long hampang song kedo anatum Arni hotpon pen cheterek nang puputok jerpen karbing long Mas Council apen The Art of Living atum apan kido pen pachini ponlo. Boypit sitame bangso putak thang ardi ki pipede da jo karbi anglong hampang asong do ana tum chingrum si adimalong pale dampen hormu hortar terek pidam etlo adimalong pen hormu hortar terek dam et ajok The Art of Living ahin pen keton kelang atumapan pachingi damlo laswa jok hampang asong abang phua tumapan an adimalong pen ahok pet kachini jiapan Difu Police Station along an pon laplo lapen kopia posi hormu hortar angtan an Kivan etma ukar jupater tongpon bomlo kusi non amat birta longdun. Non malam so por pandi na parman birta mo inton panik sene. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, flasks, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
news channel lain penangi tungkana wan pila Aspecto the talent show. The artist. Kirby traditional attire and its innovation. Jong sinang litung labangso a show long interested plete ladak screen long kipi a number along nang litung humri ignon. Dashwini classes Nogao. 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. 1 year engineering and medical coaching will start from 20th of June up to 5th July. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la pentesiri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajang tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, upthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur, Bogasan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ। বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্চ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্চ জুচ।
বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Dihin mo piputot berta lawang tulo. Jakong ni Paikriner Kep Adap Porpai Cresia Porpen AUDC Physics Department Conference Hall along Creasing Ding Assam University Dipu Campus amang category Catalan Pon. AUDC Pro Vice Chancellor Sivasis Biswas Pen Kachari Pon Amaya Long Alhisar Poaman Pen Karbiang Long Autonomous Council MSc Roton Teron Lapen Foundation Day Afutak Lamte Than Pon Guwahati NESRC Senior Fellow Anparta Founder of NESRC Professor Walter Fernandez Ta Nangchitong Duan Unity is identified with Eastern Karbi Anglong College at Tumpen Dokmoka Hawar Malom Langkit Hilapen Kisungi po Aradapan Kirap Kapajer Ponjiapan Saikiring Pusi Katnyo Seller Perangki Anon Tirangpen Bertanang Pali Jakong ni Pai Crainer Kep Arni Ada Porpai Kep Apor Pen Bogasan Subdivision Angkang Along Long Nam Kachitang Klong Eastern Karbi Anglong College Principal Thanbang Lapen Students at Tumchelang Petsi Dokmoka Along RBK Jangpen Langithea Jok Ongtung Ahemarit Hem langkang lumpi era jok cepacong aboha kedo boma tumapan mathasi methang atumpen chirunglo lapena jahak ke pangrum PC 407 a truck ihum hormu thondamlo naso along sang dali kijuna lang abong lapen medicine he hui pusi EKAC Principal Dr. Anil Chandra Das pen pherangke tumapan pachini সামগ্ৰীখিনি আমাৰ ডকমকা বান সাহায্য শিবিৰলৈকে নিয়া হ'ব আমাৰ চাউল আছে বিস্কুট আছে দাইল আছে পানী বটল আছে আৰু মেডিচিন আছে বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি খাবলগীয়া বস্তু আঁঠুৱা আদি যিখিনি প্ৰয়োজনীয় বস্তু এটা সাহায্য শিবিৰৰ কাৰণে সেইখিনি আমি যিমানখিনি ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাত ইষ্টাৰ্ণ কাৰ্বি আংলং কলেজৰ NSS ইউনিটৰ আণ্ডাৰত আৰু ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ বেনাৰত গোটেই ইষ্টাৰ্ণ কাৰ্বি আংলং কলেজৰ পৰিয়ালৰ হৈ আমি এই সাহায্য শিবিৰৰ কাৰণে বান সাহায্যৰ কাৰণে আমি বস্তুবিলাক আমি গোটাইছোঁ আৰু আজি আমি ডকমকালে প্ৰেৰণ কৰিবলৈ আমি লৈছোঁ Berta Bangelapan si Kangton Poniklo Langig Bomta Kat News Channel Dumit Helme Kurang 2